if I'm not mistaken, Rwanda refuses to withdraw its troops from Eastern Congo until FDLR is eliminated. We refuse to remove defensive measures. Whether it means the troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. Niba nitiranyije ibintu cyangwa niba ntibeshye, u Rwanda rwanze gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Congo kugeza uyu mutwe wa FDLR uzaba waranduriwe Burundi. Twanze gukuraho cyangwa kuvanaho ingamba zacu zo kwicungira umutekano, byaba bivuze ingabo bwazo cyangwa se ingabo ndetse n'ikindi kintu cyose icyo ari cyo cyose. Twe tubyita ingamba zo kwicungira umutekano. Murakoze. Thank you. Mr. President, you impose sanctions on Rwanda because they keep violating the Washington Accord. But President Kagame said he will not withdraw from Congo. His troops will continue in Congo. What is your reaction to that? We're going to look into it very strongly, but they do have very big sanctions. President, there was a G20. Ugana Perezida mwafatiye ibihano Rwanda kubera ko rukomeza kurega ku masezerano ya Washington, ariko Perezida Kagame yavuze ko atazakura ingabo muri Congo. Ingabo ze zizakomeza kuguma muri Congo. N'uruhe ruhande rwanyu cyangwa igitekerezo cyanyu kuri ibyo? Tugiye kubyigaho twitonze kandi twivuye inyuma cyane, ariko ubusanzwe bafite ibihano binini cyane bafatiwe. We are deeply disappointed by Rwanda's continued escalation of the conflict, which continues a direct violation of its obligations under the Washington Accords. We reiterate our call for the immediate withdrawal of Rwandan troops. The sovereignty, territorial integrity, and political independence of the DRC must be respected. We are not afraid to explore all available tools to promote accountability for those who undermine peace. Last month, the United States imposed targeted sanctions on the Rwandan Defense Force and 4 senior RDF generals responsible for destabilizing actions. Those who undermine peace should expect consequences. Tubabajwe cyane n'ukuntu u Rwanda rukomeza kuzamura no gukomeza amakimbirane, ibintu bikomeza kugaragaza ukurenga ku nshingano zarwo nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington ku buryo bweruye. Turongera gusubiramo ubusabe bwacu bwo gusaba ko ingabo z'u Rwanda zikurwaho vuba na bwangu ndetse nta mananiza. Ubusugire bw'ubutaka n'ubwigenge bwa politike bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigomba kubahwa nta kabuza. Ntituzatinya gushakisha no gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubaze inshingano abantu bose bahungabanya amahoro. Mu kwezi gushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano byihariye ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'abajenerali bakuru bane ba RDF bashinzwe ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'akarere. Abantu bose bahungabanya amahoro bakwiye kwitegura ingaruka zikomeye. Ngira ngo rero nk'uko mubyiyumviye, iyi ni inkuru y'umunyamakuru Hariyana Velas, umunyamakuru ukunze rwose kuba yasibye u Rwanda, umunyamakuru ukunze kuba yavuga nabi u Rwanda muri White House, by'umwihariko mu gihe y'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho yakomeje kugenda avuga nabi u Rwanda, asabira u Rwanda ibihano, ariko byose akabikora muri gahunda y'akazi yahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse aha bari kuri White House akaba akoresha microphone za RTNS televiziyo y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ibintu bigaragaza uburyo umunyamakuru akomeje gukaza umurego, no kuvuga ngo buri aho Perezida Trump avugana n'abanyamakuru uruko asohotse muri White House yiteguye kuvugana n'abanyamakuru. Umunyamakuru hagari Afrika muri White House akabahita amuhata ibibazo bijyanye n'u Rwanda, bijyanye n'uko ngo Perezida w'u Rwanda yishaga hege, bijyanye n'uko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano. Perezida Trump yamubwiye ko u Rwanda rwafatiwe ibihano ndetse akaba ibi byose byaranatangiye kuva kera nyuma yaho Tshisekedi amuhereye amafaranga, ndetse agira ngo murabyibuka neza ko twagiye dusesengura uyu Hariyana Velas mu buryo bukomeye cyane. Tugiye rero kwinjira mu gisubizo gikomeye cyane uyu Perezida Donald Trump yamuhaye, turebe uko ibintu bihagaze maginga ya
Mu gusubiza rero uyu munyamakuru wa Jeune Afrique, ubwo niho turahera, Perezida Paul Kagame akaba yarakoresheje ubuhanga bukomeye bwa diplomasi, aho umunyamakuru yamubajije ibyerekeye ingabo, no kuvuga troops, ariko Perezida Kagame yamusubije akoresha ijambo ingamba zo kwicungira umutekano. Ibisimanuka ibi bisobanuye ko Rwanda rutabona ibiri kubera muri Burasirazuba bwa Congo nk'igikorwa cyo kwigarurira ubutaka bw'ikindi gihugu, ahubwo rubibona nk'igikorwa cyo kwirwanaho no kurinda imbibi zarwo. Twibuke ko Rwanda rwakunze kugaragaza ko umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ukomeje guhabwa intwaro no gukorana n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC. Rero mu maso y'u Rwanda kugumisha izo ngamba z'ubwirinzi, kuzigumishaho zaba ingabo cyangwa ibindi bikoresho bya gisirikare na za radari, ni uburyo bwo kurinda ko FDR yatera u Rwanda iturutse muri Congo. Iyo Perezida Kagame rero yongeye hati byaba bivuze ingabo cyangwa ikindi cyose abatanga ubutumwa bweruye ku mutekano w'u Rwanda utagirwaho imishyikirano, ndetse ko bazakoresha uburyo bwose bafite kugira ngo birinde ibitero bituruka hakurya. Ibi birerekana umwanzuro udakuka wa leta y'u Rwanda mu gushyira imbere umutekano w'abaturage bayo mbere y'ibindi byose, nubwo amahanga yaba atabyishimiye. Tugiye kuri Hariyana Velas, umunyamakuru n'ubundi twakomeje kugenda tugarukaho, ni ikiganiro cya kabiri twaberetse cyangwa akavideo ka kabiri, aho tubonye uyu munyamakuru abaza Perezida Donald Trump. Ikintu cya mbere cyo kwitondera hano ni ukuntu umunyamakuru yagize kwibeshya gukomeye cyane, akavuga Perezida w'u Rwanda n'ubundi wumva ko abivuga mu buryo bugize. Ibi bikunze kubaho rero mu makuru atandukanye, ariko icy'ingenzi ni uko ikibazo cye cyari kumvikana, cyangwa icyose ari kuvuga avuga ngo u Rwanda rwanze gukura ingabo muri Congo. Ngo we Trump urabivuga iki? Igisubizo cya Trump cyabaye kigufi ariko kiremereye. Yagize ati tugiye kubyigaho twitonze kandi twivuye inyuma. Yavuze ngo very strongly. Muri politike ya Amerika iri jambo strong rikoreshwa iyo bashaka kugaragaza ko hagiye gukurikiraho ibikorwa bikomeye bishobora kuba ibihano by'ubukungu cyangwa guhagarika inkunga. Trump yahise yongeraho ko bafite ibihano binini cyane, ashimangira ko baticaye gusa ahubwo ko hari ibiri gukorwa cyangwa hari ibyakozwe, hari abantu bamaze gufatira u Rwanda. Ibigaragaza leta z'ubumwe za Amerika ko zitari korohera u Rwanda na gato muri iyi minsi, kandi ko igitutu cya diplomasi gikomeje kwiyongera buri munsi kugira ngo u Rwanda rwemere kugabanya ingufu zarwo mu Burasirazuba bwa Congo. Ariko ngira ngo mwabonye amasezerano Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasinyanye na AFC M23, wayasesengura neza nk'uko turi bukomeze mu nkuru zacu ziri imbere kugenda tuyasesengura, yakumva neza uburyo AFC M23 ubu noneho iri gufatwa ku bijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Niba rero hari ikintu gikomeye kurusha ibindi muri iyi nkuru cyangwa muri iyi video twatangiye tubona n'ijambo ry'uhagarariye Amerika muri UN. Uyu mudiplomate yakoresha amagambo akarishye cyane yerekana uburakari bwa Amerika. Yagarutse ku masezerano ya Washington, aya akaba ari amasezerano asaba impande zose guhagarika imirwano no gubira mu byimbo byabo. Icyo iyi ntumwa yashatse kumvikanisha ni ihame ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Congo. Ku ruhande rw'amahanga ashyigikiye Congo babona ko ukwinjira ku Rwanda muri Congo ari ivogera ry'ubusugire bw'igihugu cyigenga. Ibi rero nibyo bihabanye cyane n'icyo twabonye haruguru u Rwanda rwita ingamba zo kwicungira umutekano. Aha hari ukutumvikana gukomeye. U Rwanda rurashyira imbere umutekano warwo kubera FDLR, na Amerika igashyira imbere ubusugire bw'imbibi za Congo yirengagije ikibazo cya FDLR, kugira ngo rero berekane ko bakomeje. Uyu uhagarariye Amerika yatangaje ko bafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda ndetse n'abajenerali bakuru bane b'u Rwanda. Ibihano kenshi biba bivuze kubuzwa gukorera ingendo muri Amerika, gufatirwa imitungo n'ibihari, ndetse no kubuza ibigo by'Abanyamerika gukorana n'abo bantu. Ngira ngo mwarabyumvise cyangwa twasesenguye cyane kujyanye n'ibihano, yaba ibijyanye n'amakarita
ya Mastercard ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibijyanye n'idolari kuri abo bantu ndetse no ku ngabo z'u Rwanda, n'ibihano bikarishye cyane kandi n'ubwa mbere ibihano bikomeye gutya byabifatiwe ingabo nk'ingabo nka institution cyangwa nka organization niba ariko twabyita. Ibi rero ni ibimenyetso simusiga ku bantu b'u Rwanda na Amerika utifashe neza muri ibi bihe, kandi ko Amerika yiteguye gukoresha uburyo bwose bushoboka nk'uko yabyivugiye kugira ngo ihane abo yita ko bahungabanya amahoro. Ngira ngo rero nguko mubyiyumvira neza cyane uyu munyamakuru hariya na Velas, umunyamakuru wanga u Rwanda, ariko kurwanga nta rundi rwango ni amafaranga ya Faci Beto yaramutumiye bajya muri Palais de la Nation Kinshasa, baraganira mu biro bye, amuha amafaranga ndetse anamwohereza impano nk'uko twabiberetse tukanabisobanura. Ni impano ngo ya Bibiliya, ariko twaje kwisesengura dusanga harimo akavagari k'amadolari. Ibi byose bikaba bigaragaza uburyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abe yashyira hasi u Rwanda, abe yashyira hasi diplomasi y'u Rwanda mu gukora lobbying mu banyamakuru bo muri White House. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV. Niba ufite igitekerezo wagisiga hasi muri comment section down below, ntiwibagire gukanda like kuri iyi video, biradufasha cyane kuba inkuru yagera no ku bandi, ugasharinga inkuru ukayisangiza inshuti zawe, ndetse ukaba wakanda subscribe niba utarayikora, ndetse n'inzogera kugira ngo amakuru yacu atagucika. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane. Ciao ciao.